Ka Church of Mary, the Mother of God, umsning parish, hakasngi palay, kalapan long ya kajingker khu ya ki kali, bakan thop nado ki kali kamay, kali private, but ya ki kali arshaka, hamadan football jongka parish. Hakani kasngi la sedang daki program balengkon, hakabaladan lang uparish priest padar Pius Shadab, assistant parish priest padar Edward Sten, kinongkit kam ka parish pastoral council bakan thop ya secretary, ba Nikki A. Kharthang Mau, assistant secretary ba Martin, ki sister bar brother jong kanika parish. Haba ajingkran upadar Edward Sten ulaong. Kajing temu ke parish ban penlong yakum kini ki program kerku kali kalong ban aingu ya ublay la kalong hakinu kinu ki benta kum ki khon kristan ban kan mau ningkong ya ublay. Upadar Edward ulaong lada ublay the ki jingkerku tharai ban yo the di kini ki kali ki jaka puta bat ki we ki jingdan kam. Kani ke program kalong ru ban yo ki jingada na ublay hakilenti habalet ban kamai nele jinglet. Hadin ke program balengkot bat jingduai la sedang ya kajingker khu ya ki kali ki balapen yang saudong kemadan na ki lengdo soblay padar Pius Shadab bat padar Edward Sten. La yo ru kajingkran na secretary ke parish pastoral council ba Nikki A. Kharthang Mau ubalapen kan mau ya ki jingker khu jingeda habapen dan kam ya ki kali man lakasni. Parish kampam nagajing tilenti ke ba Frarang ba ifra Pius Shadab ba kumjo ifra Edward Lashim ingin kesinjam, haga bangin kerku igi kali. Mana bangi thiet igi kali, ngijuan haplau yang mane banyo igi jengkerku. Bagatu ke kali gaya, nagapor sakapor nausnam shosnam, haga bangi ngi penunkam. Bahaga jiya nanti ujungi ngi penunkam ini ke kali, laga de ke kali ke bangi kamai, laga de ke kali ke bangi like private, ngi like office, ngi like jingdonkam, baper. Ay babun ki benta kum kalong yeng long sam ngi punan kami ki kali. Kadon ka kali ka bangi lala ban le isnay you know. But bun ki eke ki kam ngi le ha ka jing im ka jingi ki baman la ka sni ka jing punan kam jingi kini ki kali. Ban ngidap ka jing sokman ba phi ki pa ki jong blay. Jong ani ka parish ka jingi ba phi so tho ka jing kordor ka jing ai ka ba blay la a yengi. Namar kini ki e baro ngi yo namar ba blay kur khu yengi. Lemda blay kur khu yengi. Nim tharai bangin yo ya kini kijing ai subaha ka jung u ki kali kada ki jaka ki puta bagi jing dot kijing em. Te de halor ini nongrem ke ba nakaliang jog ka balang komiti balang khamtam ni padarang ba kila shimi kini ka sinjam. Man la kasingi penan kami kani ka kali ha kalai akawan ha ki kam ki jam ba ki jing dot kam jingi ki ba man la kasingi. Henry hato blay udan rekat ne em. Tentang isi tentang bon nangi ngim jukan ma bandwai ha bangi like bangi syong kali. Rito aging kani kejingkur kublay. Kaban sun shore. Lembah kani ko khoi ko kentang. Kabau blay lembau syakri jong i. Jong u bau la ai kabor ki ikhtiar. Lembah ki lengdo so blay jong i bakin kerku kini kali. Hoi kambong padar mdai ba padar kerku. Anre dei blay ban kerku kini kijing ai so baha ki jong u na kabenta jong i. Yo le se kadon kejing dulah kejing long bre ngi lek ngi wan ila ban or ban ha ila ban wan ra kano kejing ma kejing seir baro are lengba kan ni kejing kurku jong ni ke spi ke bau ble kurku ye pi we kam tam ni kali ke bangin pendon kam lai angel long yada unsa yada ngi ha kalai kawan man lai na ko or ka ha man lai na ka ma ka man sa te ha ni ke por na kaliang jog komiti balang ni syem ni ke sinjam mangi kurku i ni kalong ba kambong pada man la usnam in persyang ini kecing kerku. Namar baka ni kali private kejong pi kalai ban kamai. Syaki jaka boper ban kamai. Balik penun kam yalade. Andre ai bo bleu kerku jing chmu bo baha jong pi. Ya ka ba pi syong ha tigi kali. Ki kali ki ba kamai. Tiket iki passenger, tiket iki jing.com baro. Ai bo bleu kerku nyada uker. Na kejing ma jing seir baro lang ba kane ka khoi kentang ke bansen. Senrai ya pin sosuk sosior hakan ikat man. Akin mentakasi tongin ya dua lang mangi baro ibedan ni kitrai kali ki bayi ngasem ngi gidan ni ki bawan lang bat kon bakti bat kami baro shiyeng ban ai ki jing duai hakan ikat swi ki wan lang baro shiyeng kat aw golong ba ban sungo yo blai ban ai ngo yo blai ya ki jing kerku bolo ai ni kisnam baro ni kisnam bolo ai leng ba ki jing kerku jung nginang roi ki parum pare nginang roi nginang yar ke jing yo ke jongi lembah ke jing kerku ke jong blai
Ya kan ikasi to akin bagan ikasi ke bekerpang na kabenta jumpi tong ini cimenta banya dwai lang. Tengah kerpat ya pi baro ki balayawan ndala por kerku sibet subhai yang apa ki kali ki jumpi ba jan ki kali senda kali jumpi banya dwai lang ban ngi kam tam e bon leng do sob le ba kino ki badon ya ke ban ai subha ban ai donation la ne gono ki jikwa ban ai subha jumpi kini ga senduk ke dalang ni tila ngon tham piman bu hang ni senduk Ngikelon kakali jongiru kadon sauteli ki syaka don kabadon arteli ki syaka akum kaskuti kabai kahapan yai na kendeu tehaba kayai na kendeu ki don ki speed brigar ki don ki tliu bat kum ta terter ki don ki mau teng kum yu yau mau teng kum yu ka tliu ur hap kelon nang ta teng lada kadai ka tliu ka bahe ken ki spring ru bat accident ru te ban lai na kita te tang ki angel ki bom don kamet ku mengi ki bala ban pelai yengi na kita ki baro te ka percaya baro kawai har kasngi arteri ku pada Oktober kareke syapang kumno kine ki angel ki ada yengi kam tamu angel nong yada guardian angel yang da kapareng telada pipule haka kam de ki apostol kalenong ka bapra de korba ar pun riu hadu saupeu ka kren sepangu Philip baduto yunok napo Ethiopia kiba yailenti te halenti uto yunok uang ya Philip ngakwano ka baptisma kipen senge ka kali ka jungki nang ta sa ay baptisma nang ta ki syong biang hakakali banlay siya kajaka baki kwa banlay ki poisuk poisan namar bala kerkhu ya kata kali lengba ki jer jerupa jong ka baptisma ka la pendon kama bangi yai baptisma ka ni pendon kama ba kerkhu kine ki kali tede namar kata kadau ko hammen ko para ngiwan nta kasigi kasigi ka bakarpang balabuhi na kane kasinat niam Maria ka kami jong belai parisium sning ban kerku ya ki kali ki motor jungi namar ngilasang ban kiwa ki bon kiliang tengim tip kan jayu ka kali ka jungi hadu laispan ripusan singi yo ka pangshor yo ka sniu yo ka sis ke engine yo kudu brake yo kudu clutch yo sakudu gear nang tayo don basa sangu na siya kadiang, na siya kamon, na siya krong, na siya say, na siya din, na siya kamat. Ngimtip, nga nga biangken ka license, nga nga biangken ka rukomnya, yodon unong di, yodon unong lekam kay, ubanya klaim license, ubanya klaim jisau tu, yo utakhu yang ana din, yo utakhu yang ana kaman, haba kadu, mensau mangaru, jot kakali jungaru, teban lain na kita kay baro ngidon kami u angel nong yada tede namar kata kadau ba haba ngikir khu yaki kali yaki nong leilenti yaki nong lei kinong wan lada kidei kiba syong yeu ne kiba syong dukan ne kiba lei office ne kiba lei lum leiwa ne ngikir khu ya ki kali ki jungki om dei tang ka jikir khu makiru ki duwai swaban mi na ying swaban bat ya steering swaban shong ka kali ki le ya ka dak ka ding phna ki khot ya ka Maria bania danam tajuki na marka Maria ka yaj nadu na Nazaret shadu sa Egypt ka klem ya kendu kano ka jing accident u Joseph ru ya rekan ba ka Maria nadu na Nazaret sa Egypt nadu na Egypt sa Nazaret ki klem ya kendu kino ka jing accident namar udon u Jisu batki ubania da yaki udon u blay batki bania da yaki tema phi ban mangaru ta kadawngi wa yu rosary hakakali namar ka Maria ngitip kam kanom syai kita giding sneo u Joseph ngitip unom syai kita giding sneo na singi hakane kamadan jong kaparis jengi ban pediang name kijingker khu kijingker do te shwa begin yo ekene
ngikwa pan jingbit pan hukum name ba ka ai ka bangile kan long katkum ka saindur ka jome katkum ka jingkwa ka jingtrang jome na ka kitin jome hi te sngap yaune usyakri jome uban sapen bana ya ka khubor na ka sam khandai thuwei ka khot khadwei khadar kaban batai yengi ya ka jingkordor jong ka negasingi Jing puli na ka kitab Sam ka nong ka bak dak wei khat wei bat khat a un pha ilaki angel ban sumar ya phi ban yada ya phi kat sebab hilek hakikti jong ki kin ra ya phi yo ka kjat jong phi ka jen thut ha uma ka tin jong ublai yes yo ya ublai For me to say that, for me to say that it's secure, not secure, that it's secure, not secure, it's not my, at my level, for me to comment or comment on that. Because the government of India and others are involved in it. But as a state, I can tell you that all steps are being taken. The government of Meghalaya, the BSF, and all the agencies are very alert. As you recall, even on the 24th, I did not give a press release on that. Because I thought it was internal security matters. So I did not have a press release. But all the different agencies, we all sat together. On the 24th of December. BSF was there, IB was there, and others were there, and we discussed the security matter at the border. This, as I said, was on 24th of December. Received. So I took out time on that day also to have this review meeting because it was very important. And we've been continuously monitoring the borders. So therefore, as of now, we have seen that there is nothing major to be concerned about. But obviously, we have to be very. Kaburong apa berapun berhamen di mekut kumagalong kong junta berperebon nong amen iyo Henry siara kumpa kono play bubut yang kucing termen play sepang yang pertangi pun keil yang kepala perengkang pan sepayo di balik putih pat kebayang kini sam macam mat sepen hai di kumta kanong tajing Ilahai Swabis na ijong kasi, maradiri ka na yung perengkang pa, panihi yaw jitu, tom ng tu. Yalam yung siya kajing pensyoy, mray to palagi na kabas niyo, amen. Kublay kumaria, kabadab na kajing, balakan ku yung to, po jong pa. Kublay kumaria, kabadab na kajing, try na kahala, kuya para pa na yung balakan ku yung to, po jong pa. Hey, malakan ku yung so po trong pao Jisu. Kublay tuduay ng Politically speaking, the current dispensation there, and the government is not in the position to engage right now. Because obviously they're busy with the election aspect. Once elections are over, then we will move forward again and continue the process. So what steps will the government Election aspect. Once elections are over, then we will move
move forward again and continue the process. So what steps will the government Election aspect. Once elections are over, then we will move forward again and continue the process. So what steps will the government Election aspect. Once elections are over, then we will move forward again and continue the process. So what steps will the government Election aspect. Once elections